Guys, ngena orang nugi makna jata ni congratulation your Hdfc bank credit card application number inke o jaga tongo is approved you card will reach you within 3 working days ni sawo jaga 3 din bisingo manai thangnai ni saw inka o ma hai message phaiman angkhana mo sal thamrok angkhana phiawa takphono card le phayako inke tini te kaisa message phaika abo hinke nangna phonuk nai মানে নিনি কার্ড ডিসপ্লেস খাই রিজা খাইন ছাওয়া জাগো HDFC बैंक इको कार्ड मेंबर यू HDFC बैंक कार्ड नहीं आनी लास्ट 1543 हैज बीन डिस्प्लेस नि छाव हियो जागो नुगिमान खना इको जागो आर्टिकल नंबर इको मखा स्पीड पुश वाईफाई कान छाव अब हाइके न नंग तेसा फुनुगानो जे उको जीमेल आईडी आनी एबा इमेल थांगे नंग फुनुकनाय ओ जागो हि Your card is on its way. Nini card tabuk lama wo ni sao. Inka o jaga so dear customer welcome to exclusive vault of HDFC bank credit card. Your credit ending with equals number. Inke o jaga sao nini your card was sent to speed post by rohor jaka ni sao. O jaga je tracking khanyani bagibo. If you do not receive it with 7 days from date of this email please call us माने तमुंग न नों 7 दिन बिसिंगो पानो माने निनि ओ कार्ड फाइलिया अंगि थांगा हंगा काय माने बरनो कॉल खादिन छव 24 आवर्स बरक ओपन दङ हिनजाव गाव जागा फोन बैंकिंग नंबर थांगिनाय नों बरक बाय कांटेक्ट खालायमानो जागा HDFC बैंक नि क्रेडिट कार्ड नि जता नंबर दङ जागा हिनरक को जागा नुगै पाखाना ओ जागा हिंके tabuk gakai tega sawa if your mailing address had changed nungni mailing address change ta khaina muchung ni sungo jodi change khaina muchung hungka jaga click here thangya kanai nungni mailing address bo change khaimano inka jaga wo download ni option tongo inke o jaga wo pdf mane boba haike change khainai o jaga wo joto criteria o jaga tongo application form for the change of contact details nini contact details no nung change khaina muchung hungkai oma hai form nung fill up khayai borok no send ma khainai heni o jaga borok phunugota inga tabuk nini mo o card no manage khainani card chobai sini sekano nung manage khaimano abo ka jaga sawo active online contactless international transaction or your credit card o jaga nang dukhana hangkai o jaga following link o thangya kanai nung ni card no manage khaimano inke manage khaina bagi tamma khaina hingka kai o jaga click khaika hingka kai no nadi how to active credit card ni rok nubi makhana hingka jaga enable on my card to click khaika hingkai kaisa OTP mane register mobile number thanai ni sawa jaga wa hingke ang tabo gnarano ang to phunugana tengai dei ang download bo khaipai kha jeta application te rangno phunugan jeta my card nei nok nukhima khana a jaga HDFC bank credit card ni bagai o jaga click khaika hanga kai chung je register nini a credit card to je mobile number o jaga tobiri nai inka ang o jaga bo obono tobiri nai tobiri man yaglo get OTP o thanai थांमान यागलो OTP नि register mobile number थांनाय आबोनो नों बसगि रेडी OTP फाइका और allow खाइ रेडी हेंगेना आबो OTP अचुगि थांकास तला सबमिट खाइ रेडी सबमिट खाइ रेका हंगा बेबाक नि कार्ड नि इनफरमेशन जत नों नुगि माननाय हिंके आनि जता क्रेडिट कार्ड नि बुं हिंके बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड नो हिंके ओबनी जता एनुअल फी सिमिनांगो हंकाय joint fee nangya annual fee mane bosoro nang 500 plus GST ama haikeri ma thangnai mane o card ni annual charges inke bini available limit bisingma ka hangkan rong numi ma khana jagawo 58 limit inkai oro transaction tam khaikan nang naimano inkai o jaga link EMI nini mini statement karimano card norm nang block khaimano ni reward point naimano card control khaimano nini jeta o credit card ni jungo pin change khaimano inkai nini saving calculator o jaga calculator bon khaimano inkai de kaisa jaga unbill amount bisik bill rijagya a jaga jotto manage khaimano
ama haita hingke tola norok nugui mankana save up to 15,000 monthly on shopping and travel hingke jaga cashback 15,000 ni o jaga nung 15,000 ni nung ko khaimano o jaga o hi Flipkart rok tongo o jaga o flight dog Swiggy Zomato tei Paytm rogo nung abo khlaimano o jaga swijak tong hingke tei o jaga o te kaisa nungro card bo add khaimano hingke omongka ani card ni information hingke te kaisa tabu nung singo card no control khaina bagai card control o sing thangai card control khaimano hingke abo hingka kai ang tabuk khaigreya ko hingke o jaga norok nugi makhana ani jeta o ATM by cash withdrawal limit hingka 23,200 taka ang o ATM by rang withdraw khaimano ATM machine o thangai phiaba ang norok mon recommend khainai norok jeta credit card by rang kun dino phano ta tiklaidi aboni charges kubang nangga hingke nung ma tiklainai hingke te ani jeta limit hi nugi makhana norok 58,000 limit hingke o jaga o nungni bol hingko khaimano spend ni bagai jotto jaga o online ni nungo jaga card control khaimano hingke ang card sokpaya sa khaiglaya ani physical card phainai card mis phaina tong ang tabuk mani rok paina khai paimanka ang o je card mama am bai spend khaina khaimanka ama haita hingke tabo ang romdi tabuk ang o je change pin change khaina hingka khai o jaga ma thanai hi change pin o thangai akanai pin change khaimano hingka jaga thangnai thangmani yaglo hingka jaga call now call khaiya kanai pin change khaimano o je number jak o jaga ta hingka ang ta khaigraya ko ani physical card phaigra tun hingke nok saima kana hingkai te kaisa ko hingkai mane bufruo jeta mane babo haike ang o card makha ang abo bondrong no next video saikhanari wono mane babo haike ang apply khaika hingkai ani document na nangkha aborok bebak no norok no ani physical ani credit card sokpai ka hingka kai apruo a video ni salamani salona ang norok no saikhanari wono hingkai tin bega sukno norok obo haino related video na tana mujumi tongo hingkai Kokborok ni tech entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi te norok credit card nangoda credit card nango hingka kai ang norok no description no link dina bagai chaitok nai tai norok ang bai contact khlai mano norok na ang credit card nahari ri mano norok ni document tonga nangnai pan card aadhar card abahai asukno hambai